digevermat d'or tout hiu var Brezoweb, TVR, TBO, TB Sud, Varion, deus plougerne broleon brobagan zo ken, l'er mavo digwe ne he rederien ar redadeg a ben nebeut, ar redadeg et kuit deus keper. Ar zan paset, 350 km at ba Breiz, vidis kwe pegen beo e oriez ar brezoneg, miliard ou adud o redeg nous dei, tu cous, tu yawang bigol, em dic Andrea Rodoreda i soc de la coordinadora d'associacions per la... a zorn da zorn, digwe a raio a redadeg ne he amant ben nebeut, var blasen Europa e kreiz ar voir, amant, plougerne, ben un enterreur ves 107 a just var. Mon vont d'avel diustu plaire, ma digwe tout da rederien gant dewi Sibiril, dewi a gazo rami un camion a redadeg var an endirag a rederien, penaos ma kont dewi. Dewi klevout a reza hanon a he ramion a emon broleon sanset evoar burzud ne he a gavi klevet var an en pe gamout Robert tro plougerne. Yalo. Bon, voke klevet dewi diustu at kavet vona a gouze a ben nebeut a armam a galariz et am goulo ar blasen hag etout a rederien da hotos a kilometraj du vet evit digemer a rederien du vet var a linen a klevout a ran dewi ne he peplem mor digwe gati. Voke kavena diustu kave vona du vetor ne he hag a sam ez ganin tud o hotos vet digwe a redadek loik jade a deus skipail a redadek be prizud an kouz a redadek ive tifen de skipail a redadek ive gagnom Jean-Michel a ne he penaos peus bevet a redadek man loik da zigenta. Ah bah même bevet a redadek Grestol e Brogerne er blamant pegur on pelet evit un tammamzar deus a redadek pegur van ue o c'hobar vardro Radio Kerne egen eus bet ac'han evit ur aktres hag ar he eus plujet endro der mare divean pa va deud a redadek e Brogerne. Deg vlaso ebe said a redadek peta zo neve zo ran goulganorp deg vloa goude. Dod da vezan a vicher quasi quoi, da la rede on eus kresket kalz, ar 50 km e pen kentan betek 1050 ar blamant quoi. Ze un tamm larsen zo. Ya, chanchez vos micros ma tre vo essor. Et mon kreiz an avel hiu var blasen Europa plougerne. Ya deg voaso pepetran eus chanchet zo ket bar vro, penou an dud ive a fet brezonek. Madame zo, je ne sais daonet un tamm an dachen quoi, davad quoi. Da la rede za se kleviou bras, er mediaou, bremment, mur a dut a zeu Hermès a bet ar brezonek quoi, da la rede e klaskom tapout tud neve quoi, ben en urpet dim quoi, bet ar brezonek. Ya Loïc Gueletteus an rabenag o chanj spere jo a vreton e dive? Ah bah ya, pegur moe kemer pers ni kenta, Jean-Michel le président d'Anoué, hag ava daou la rendro, redadeg diwan d'Anoué. A brem e deud ave a redadeg a nol vretonet. Pa gomzer deus ar skoliou peve fe de stu diwan, pe de stu publik diouiez, pe privés katolik diun. A nol, méchant, ça aucun drec'het brame, rank er kaout deus diwan evit kaout brezonek, el a kad a nol da von assemblez en eke kaout prezelioù trezom. Lan se webet ne he a redadek an esteso keper l'er ma voe digwe ar vastez, be kaset var vag, var vourm, mar plich vel an dorchen bar c'hoari olimpik en tamm, kaset webet deus mendon l'er ma voe digwe a redadek daou voaso, ne he da gemper evit reiel lans da redadek daou vil trifer, a var an dachen e oa dewi Sibiril, Juliette Roger a Laurence Lorey. Em dic Andrea Rodoreda i soc de la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, la CAL. I think it's very important that different countries who have their own rasariaeth or who wish to have their own rasariaeth in their own countries can learn from each other. It's really important. It's very, very impressive what is happening in Brittany. I don't know how you do it. Just 1,000 kilometers, 5 days non-stop. This is impossible in Wales. Eus Kembre, eus Catalunya, eus Europa an Norz, eus Arzu, deuidin da welet pesot mod eve kaset a redadek da ben e Breiz. 350 km, a miliadou a dud var vord an enchou, vit kas ar vastez betek pen.
Ava se evo laket un dra bennak e barz a l'arrede un dra a bouez ar skrit ma peusant evit da zon ar brezonek hag a enez a iei a dreuz an 350 km deus arredadek. Hag an dra evo gouillet e plougerne a ben eiste evo gouillet petra zo bet skrivet war c'hore hag an dra zo an doare sympa ben ar fin kas ma peusant a pe zo skrivet barz kas ar vaz gise a dreuz breiz. Chetu lancet ar redadeg da vat, brezonegerien kour, a yaouang, a tud naouzonke brezoneg dorn a dorn da zifen oriez. Digemer ar redadeg a zo poezus kenan evit ker Kemper hag evit ar vro brogerne dre vras. Tamson, dime neus ket darvou de bedal e ver evit ar brezoneg a zo ken positivel la kom a fet levene bezos e pep kilomet bezo den neve le nastartigen a levene da gregibars hag just gwelet an razer o ners me evit dur. Pas out skuis, gwelet restud neve o ton hag e tigason o ners o startier hag o levene gwelet an trem ez ur bomb. Brezoneg a plijadur e brezoneg, berdei d'ar redadeg da ouil triwer. C'est-tu berdaï da redadeg da ouvel tri fer momon rotos, momon me kreiz boar a plougerne rotos digwe a redadeg a ben neuve da bidi ver 107 a ema rederien o rob ar kilometraj ou duve. Tifen edou da redeg te sur va arriver. Ya, mais pas à 8 km. Mais oui, redeg on tombe pepler juste avant, et kempen entra, aux intrauzo, on tombe. Il y a on tombe pepler arvro, ya. Ya, petra neus plije, det penos teus beve d'an trao. On tombe. Mais moi d'avoir à ben arfin peu dur. Mais oui, on tombe à Ronen, on tombe pepler de nos dans des, mais plus juste get cala du get budjon, énergière, tu dis ouang, tu cours, oui, ça pré plus dur. Ya, Jean-Michel, edou da redeg ive. Ja, redet meus un tamm kostes roazon ie derb gret meus ar kilomet 10 da la rede ar kilomet gant dregant en spignaden quoi ar start o. Mais Jean-Gédé moi dregant derez pe gwer broleon. Ah trugare. A penos te ste bevet an trao. Penos meus bevet an trao. Ben ar kilomet 10 ben start o. Hag a redadeg a redadeg revras meus kavet pli justre bon gwere un tamm start a blamant pe gwere eo prontat vacances ou quoi da la rede Diesor et tapout tut quoi, mais même estra ou amat quoi. Ja. Loïc, là tu din dar Mike, penos e wes an kenye d'un tom gant ar redad, a gure un drabenak an kenyus d'ober, eiste, mose gant tu nous dever un echou pepler e breiz. Meuradra zo ur sapre raktres da gentar, geron ker mon betek pen raktres, de la rede d'un beta gwerza a 1150 km. A gouspenze, redek var un chou, gant otoyou a tout, ur risque bras a zo, me sra ve fer gwalzavout a kemer a reom kalz a penaos assurance ma teus c'hoant evit ma tremen fe mat pep tra, mais a vechou vet un tamm enervet hag voilà. Gure 10 ans met de mesra ur vech digouet de plougerne. Ja, digouet de vo, just un trokei normand var blassen Europa ba plougerne. Tifen peseur chachamant chou a velez baspere jou an dud gant ar redadeg a fet brezonek bepred. A fait brezonek, déjà, Echelan Combs dir ben ar vesenet. Plusieurs on eus tizet mesenet a bepsort a razelon, hag oui menet déjà get an doare d'ober tro drobrer da la rede la kadwarwel an tirdi déjà hag ar l'air arrière da la rede ar zevena dur. Li an mede evit tout d'un dut a ben ar fin ar vro arrière hag ar zevena dur. A petra avec clé vet gant an dud mosse var vord an en bo a reavoir brezon, il fait juste a zo kontant mais hag ar real. Hag ar real, eh ben c'est au reve espérer dans dut mais evit là tu as ya intéressant. Ah ben oui on chet ba yon de gimer per a perak pa a ya pli jusé. Ya tu da zo menet ben ar fin get ar actrice pe jure tu ar actrice et les dents n'avoir tout d'un dut dans la rede tout d'un dut a qui merper a le monde de rede genomni pe bout a yulva de eux ne digor dans nol ne y a plus jusé dans nol. Ya André zo souedus Jean-Michel hag penons a Loïc Jadet a vloa pe a redadeg da redadeg kentor eveglet da mejonj mur a vrud bevech bez eus penad ouer razetenou tos e pepler pep pares pep boar la mave a redadeg o tremen mur a dud, mur a zilenid i ve o kemer pers na zo sentiment ni ve?
Warren mat emaon qu'on osait c'est avoir pas le kento à redadek osé les dornades d'Achen à Brezon quoi. Un tom rouet pesqueta et redadek benafin quoi. Hag an digouin he a vo amant ben nebeut ba plougerné broleon bro bagan evit bezan resis sur vro a kaer mazo vel just hag ar vro l'air méchaud mais yar a beo ar Brezon hag a kinig ar an dor ne he mont over 3 bares amant gant ondein deus ar vro 1000 vrud et amant hag e breiz a bez ive goulran a kervella deus trolat riva ar vro bagan ar reportage kan na Dewi Sibiril Xavier Prêtre hag ar Mel Roudot. Plougernet zo braskenan, tos da 1000 dervezarat. 1000 dervezarat. Hag ober an drog, dre ar mor, on eus gwelet, e zeus degle ouspen da 20 kilomet. Ama emañ me bega chastelach dirag a touriotan en ez verch, e Lilia, e loden vad eus Plougernet troet war zu ar mor, kalz a dud avant labourat war dro a bejin ar pesket, en douristet vraiment, en normel, vraiment yé, en istre, en mescle, mouklet, kregin, hag en eue an daoudurtan, an I kosta, an I bihan, an I gwen, so deus a blaves 1000 pem a da eugen, hag an I braz, so pev ar eugen metra du elder, hag a zo, e chouet de blaves 1900 a daou, hag a zo greag a mein grun mein kersanton pen da ben, zo ni uela mar vad en Europa greg a mein. Et les invités sont Cécile Trividic. Tu gerikan mendus orvir dore. Emañ menem gavet amañ e poun krach, pe anvet c'hoaz poun an diaoul. Bon, amañ man war ar stear aber, an aberach, ar mor diovich bemdez a zad an traoù hag a zav ar leiz. Pig ar mor a za pel c'hoaz pe war helomet pelor. Hag amañ ma poun krach poun koz kenan deus a gren amzer. A zo bet kampenet en dro dekloaso. Hag a oa evit kaout da hempred etre Plougernet, al an iliz amañ, Plouvian, Landeda, lo kournant pelor, an dud a deu var droat, pegad o chatal, kezek, kiriz o ken ez eus bet tremenet dre amañ, me gwechal goz. Setu dre amañ etu an dud, pa vije ije la valar ar mor. C'hwiz ur vaouez madelezus. Amañ eus emañ met tier vro bagan a bao e gamvra so ma amañ, hag amañ e vez kreat a pez a vez desket a pe sur c'hoari, vez pleustret va a pe sur c'hoari, vez savet a c'hinkladurioù, berniet e vez an amañ ie blam ore c'hoariom. 6 peiz pe c'hoari disanvel be ploaz. Hag amañ e vez read ie a labour kad ar vugale ar e diawank e pad an ne an ouskol ped ar merer e vez read c'hoari va e brezhoneg ganto galeg e vez read ie, me brezhoneg ie. Hag a vro bagan zo bet kroget e mosse, pen kenta o mead var a vicher c'hoari va, evit seturie ar vugale bas a skolioù. Pa oa kroget diwan hag a skolio diou yezek a prevez goudeze. On a great or pal, men a fin labourat evit a brezhoneg e touez ar diawank. A dalrec'hanea e touez ar re alive jusk. Brobagan oa entameg dismeganset entameg bihan gwechal. Hag a brezhoneg ie vez just, me gaftin on eus galet nig a tamblez ga tudal ie da rei ar menozal deus ar iez, deus ar brezhoneg, deus ar zevenadur. On eus laket uellor entameg bihan. Ar jonj o doa an dud o unan deus o iez hag o zevenadur. Mein corto sein Tu Plougernet kinig e dom ga goulchan kervella din dan an neols plant pegen brao e mont da bour men normalement si tu juste var tiens Cécile hop là. Cécile Trividic dilenet d'amant ba Plougernet broka er mazo vel marle aren a content sur avar da recevi da zigemer a redad e gambant. Ba ya sira. Ja. Petra ele Robert ek penons en ur rumun vel Plougernet evit dechal beo ar brezonek. Kalz a draoù, da me sonj meur a traoù, a zraoù d'ober, da gen da tout la kat da varvel ar brezonek.
me songe à la cat BO Arbrezonek. On veut des peuples, hein, var panelu du yezek, même ce var commerce ouzo. Ja, Poesus eo da la cat varvel Arbrezonek, a da la cat eo riez BO, neket riez nemeke nevet ar sevenadur, met ie riez evit veva, pem dezek. On vola ket tout ar panelu tout pez a zo barrumen en diouiez. Ah, ja, ben fin ar miz, mes even, pe miz, non, mes even, e vo tout ar panelou ediouiezek. Ah, penos ar deux da ben d'ober an drahen, Labour gant ar servich eo, servich hag ar ramvro ie, a tud hag a zo barek e brezonek, hag ie servich eus panelou, servich ar commerçantet, tout an dra. Petra vegred ne hevi kaout abadenou e brezonek ive, hag ar yez a ove va ahed ar bloa vesama. Bep bla ez eus ur fesnoz e brezonek. Bep bla ez eus ie abadenou e brezonek e barz an ar morika. Ez eus ie abadenou e levraouek e brezonek. Meur a leoc'h e brezonek ie. Hag ur klasou diouiezek ie. Evel just. Sa brao an trao, hein. Loïc jade a vel er mat penos en ur bar et en ur rumen zo moen d'ober memstra lan a drao evidoriez gant emeus ar bloavesman var ma meno mui a zilenidi a meiret a pren a penos kilometraj ou vidantier ker. Gouze petra pe a zo moen d'ober. Mon aride ar empret ganto penos truffeneu var a hen ar brezon a give chigard ine un tamm vid ober mui via ar brezon eno broioù. Ni nom ket tu da chigardi ar real, just da ziskouez e marverion e ganom, quoi. Non, mais pezagon e momo tremen deus ur storm kalet gant nevet a dud, d'ur storm a ne ziskouez ket matre be ar ken kalet, me gant kalz mi ar a dud e bars. Hag ar re ma teud ave a un dra ordin ar brezonek. Ar c'hell be a digemert gant kalzig a dud, dreistol pa veler e c'heller o bar pep tra gant ar brezonek ne ket manifesti ne meken. Si oas e ranker c'hoa manifesti pe vidiwant pe vidrewal. Me gant ar brezonek e c'heller kaout da ramprejou gant ar karout nam chikan, enfin o bar pep tra giz gant force pesardiez hag a pepuni neus droit o bar var l'air gant ar yez neus di barbet. Se zo a boez ru. Jean-Michel peta jonjdet, ya. Servicho d'ara a redadek d'un drabenag, penou an dileni di jonjin dreistol. Damzoj pa ve redet gant an dilenat, pa ve redet vid a redadek, goude e vo essor, e damzoj ar pot ora do c'hoant da zevel traoù evit ar brezonek da. An drez ur vezet dija, meur a wech, quoi. Tiffen, beblo ave choazet un ton officiel evit ar redadek, evel jeus emer o c'hortoz an drabenag, gant bombard, bignou, trao engounel, hag ar bloamant trao bet da velet. Ur samba, blant de beata. Ar salsa evit salsa. Ya, plusieurs ben ar fin ar per e ginikom d'an dud a zo un dra digor da la rede nire de gimer pep kanawen a zo moyen da gimer hag ar ler an dud de votain dre la fin internet neue dibab ar publik e ben ar fineche dibab diomni. Ah super, hag an dibab monzez ur salsa hag e kinnig an dor d'ur stud a hatos, ar rederien da zon norman bitek fou gerne, kinnig ar an dor chilou an ton officiel, ar salsa officiel gant ar redadek. C'est une mise mais dans vitrifer arrêtant des bêtes et gantrères lancer dentro en abaden a pesar tres dagas da ben varon no hota vara mesdon Reida Jesu braisen da zon e padre belim bedam vuge vinke los que davon dage Gusta frigo je bro gusta risha la tata domi leis con pues pepe yelo cosa ya wanda si sono pausa ubicas va gloriez tonta pues mues para pavisca somos testuel a vrai
pas de l'on arbre et tombé. Révolu à Edare Benou, ressonner restant nous croirzou, du caramignon et d'orédé, pléja du rascar et d'adé. Deux d'Afrique, j'avoue, guise d'Alisha, la table à dromi, les scongoues, bébé, cause I want, as is gonna go, because for goye, stole de pues, va pas vesca, son montestuel, en vrai, pété comme frère. Deux d'Afrique, j'avoue, guise d'Alisha, la table à dromi, les scongoues, bébé, cause I want, as is gonna go, because for goye, stole de pues, va pas vesca, son montestuel, en vrai, pété comme frère. C'est-tu salsa officielle à redadek arblamment à redadek ne hedo vil trifer un gavo tigou d'armand var blassen plugerne kresker plugerne a ben neubet a ma vet danse d'ar salsa hiu e breizabez a drugar et redadek ma vro bagan memstra et j'en mer ferl dans danse ou des arvro a peta vet danse er vro bagan ma garit trokein normand run vel just run vro bagan ganan du des arvro. Dom,
Bravo! Danseron a vro bagan. A rien da roul piou a voir brezon également. Savid au pis, savid au torn. Ah, et tos en nol dud, c'est au burzud et soirement pas tchir ba plou garné, galerie en nol dud a voir brezon necta. Celle en ma veland une an, brezon nec mort sur avar. Ja, sûr, ja. A deskepeus brezon nec a ro galek? Ja, eis flos warn a gehuien keder galek. Vazukos, vazut negouzen ne me brezunek. Ja. A petra jonge dior ne he pas velet a redad a kerio. Ah, gwele meus déjà une passée plou garné, hein. Ninkebet arrêtet, mais passé din. A rouille jonge dior un dravad? Ja, passé distinguet. Ja. A petra eo un dravad a vene he. Bandre da déplacitut, vel ket nagedut, soe. Ja. A petra jonge dior pa velet ar vugol e pegerament velan ar vugol e var ar plas hag a war brezonek hag a gomz brezonek. Memeus zobel labourat en naulet treglonou, pemplos varnugen zo, a jo lentou vugal e vian hag e kouzen brezonek. Per blos pemplos hag e kouzen brezonek. En eket un drabenag mod koz evidor. Non, non, mais zo tan salaroun divlos a treugen zo, dek pemplos a pebarnugen nun. Eh ben, gouremenu d'or. Ah, merci d'or, hein, da zansalamant varion var TVR, TBO, TB Sud, a Brezoweb, évidemment, digwe, amant digwe, a redadek, et chomara nebet a reget dao kilomet. C'est du vocapel da hotos. Putain, jonge d'or, Loïc, a Jean-Michel, pas glevi d'arpez, on eus kleve dormant. Jonge kedin, viche be kleve trao sortse, ken ez, ale, dao ugen vaso, petre gon vaso. Bah non, mais c'est glot gada pez alarem to chante que monara penos ar brezon ek varro hag en omzila ra ba penou a noldut pe fe yaouan koz hag gweloutud o kana hag o tansal un dansroun de mosse c'est o ur pers deus ar zevenad rui ariez ne ket ur sol gizvelard, hein, c'est o stag de skalzigadra ou me pavion e brezonek hag an tudzo et vevon un dra disinvel de speza vevon et galek et nous enquête un dra zo gruchen des noms, c'est sûr quoi. A redadek neket ur manifestadek politik la velonke panelou da roulen brezoneg ez officiel pe chachamant chou bar constitution pe trawa certi blanc de B Jean-Michel. Doreal teze da gaz an traoù araok, un dabare da gant ar plija dur, un dore da change spered an dud, quoi. Marteze c'est blanc un tom iror, mais ben afin marteze au effet du sorier. Donor bas pere joan dud. Mon mato ne he o hatos a rederian duvet da mag evino ton a da to kochti an ilis evi donc digouet petek ar blas sen lamban dud bedore dek ne he nous a dei pe dei a nous, hein, deus nous ve redet ive 10 an trifer 50 km a neket ken ordin redek deus nous a set ar pez neus gwelet a dewi Sibiril, Juliette Roger va hechou bro gerne kochte briek. Vidomni redek deus noz vech kenta pegur beteken e oam o redek deus dei. Setu hag e kreisker, un tammig mez deus ar kreisker, a redek deus noz spécial pegur gure an drae a zigas an ergelr disinvel un tammig tre noz a dei a noz nous oket. A vous oken vid ar vugale a ni memeustra donc ke boaz a redek deus noz. On est venu avec nos enfants qui sont en filière bilingue pour promouvoir la langue bretonne et puis parce que c'est une bonne ambiance. C'est l'occasion de se retrouver et puis de montrer que la filière est active et existe bien sur Briec. Je ne parle pas breton, mes parents parlent breton, mes enfants apprennent breton, mais moi non, je ne parle pas breton, mais je me sens tout à fait concernée. Remak om en gavet gant ur vandenat tudvut, a oa o redek ive hag entan a plijadur ganto, ouz pense dispar an amzer, setu ur c'haer a zarvout eo. 2 an noz pe 2 an de, ya rabat kaudan rag an noz, pe plijadur la pousse noz avec kavet a hed an en force benoz, hag ez eo dreist e pep kein ver beteken.
C'est-tu redek de Zandé, redek de Zornoz, a ben neuve te vodigouet a reder ya normalement ba plou garné, a gamant rodrodin va juste tud ved o redek mi chance, Lena Louarn el président es a randvro fizo ved o redek. O redeg un tamm me Kemper hag e roazon e kichen roazon e bru. Ja, penons anavari chapalan, renerez diwan ved o redek evel just, reret. Mais Quimper, mais prenez de meus kilometrado et ligar adlantel a garesse non kebet. Ah bon, la carrière da redek mo se. Ja, pegur moaron eve fen gwerzet tout. Yannick Carlo Gotta est député de la République en marche, bedor redek mi chance, redadek. Penons meblijdin redek ingal, hag kalonekad meus, penons, enfin, il y a Juan mois de galonekad an tud o redek ba gwen gant derrender, hag kilomet meus prenedie. Ja, penons peus bevet an trao ba gwen gam, bevoet tud, petra peus klevet gant an tud, a voe var vordonen. Speret gweloa, dija, ne que fall, barz a liorz boutin, hag tu dois, mais pli rafedin gwelout mur du troaz, quoi. Mais tu dois. Lena Louar nous change o sentiment var a redadek, man dek vloaso, hein, voe bestaid a redadek, peser chinchament chou peus gwelet a fet politikel matrahem. A fet politikel eo bremañ an avezet mat a redadek. A gouspense eo bet skoazelet gant kuzul an vro breiz hag ar ger neus eker plougerne ie evit aoz ar gwell. Bon, an drazen e vije ket gwelet dev glaso dam zonch, met speret an dud ive a chinch. A setu laket ebe dive a redadek var lec'hien kuzul an vro breiz, evit m'ave fe kelawet tout are a yabars a dreistol ar 5.000 implija da zo au labour à Deno. Hag Loïc Chenet-Girard, président de Kuzul an vro breiz, o deut var an dachen e roazon gant bugale an ter en tat, diwan dioyez a dihun da redek var ar bali Mitterrand, an mai ae, e kreizker, hag plijet braz e bet gwelet ken... kemen a entan e gwirionne a kemen a laouenidigez a oa vugale a gen du deut da gemer perz a redadek. Skipal a redadek tu chante kave kont don penaos neus chikouret me meustra a redadek da jinch sperej oa a vreton et tamm di oa dek vloa jinch sperej oa an delenidi bire lo deus auto bremañ ar rumeniu a bren ar kilometre a gaillad a redek a vechou. Les dents nord, pellor eget ar rumeniu, var dachen ar randvro, petramant var dachen brochal, hag ion e chikour, hag ion e jinch un trabennak da redadek peget. A redadek evidon a zo unan eus an darvoudou bouezus a ave, gant real, evel just, met degas a rad a genta ar fed ez eus deus breiz pem departament, pe gerve redet ar pem departament, a zo ken e Montparnasse, an drazaz iskouez ez eus leun a vretonet duze, a gouspenze guireo un darvoud sportella zegas ive penons seurt startigen, an eus ket marteze gant darvoudou al. Bon, gwelioù a bep seurt a zo, gure vid ar zevenadur, bez eve gwelet bagadou e leiz a kel riou keltiek hag diskouezadegou hag ar gwelioù evit ar nan evit an douristet dreistol me ar vretonet ie. Hag an darvoudman a liam an ol ben ar fin, trodro d'or pal, mont varok, kerzet, redek hag tremen ur vastest, pe eve lennet bremaik a ze ar ger a zo bet skrivet, hag evot dizoloet dirag an ol, hag se a zo ive un aroez gure hag a rankom menegi, hag e meus desket der d'an oz, man e faziant ket eo bet gwerzet ar 1100 kilometre, a se zo un darvoud a boezier da la rede chome tri pepe ver veso, hag eo bet un bet gwerzet tout, hag c'hlaus tre oa, hag a zo bet gounedie. Yannick Carlo Gotta fi hag a zo député ne he la République en marche, he penons eus trolad Emmanuel Macron, hag eo e c'hell servecho da redadek d'un drabenag, evit poueza vid ar brezonek pe ar yezoa alive, evit poueza vid ar skolioù doa re diwan, me ar skolioù al penons a zo ba brochal, hag eo ar chikouret en ur mod gant ar redadek da gas an traoù varok. Dija ar pez eve fe mad, eve fe de lakad an dud e Paris petae a redadek, davoud a redadek. Da redek ba Paris? Perak pas, mais bon, darvoudou zo ba breiz, darvoudou zo ba randvro oual e l'er ma vez komzet ur yesbeo, hag
labour zo c'hoaz de lakaten du droaz da kanan de drevraz kompren ar pez a vez goulenet e kompren ar pez a vez bar zaran vrouioù, quoi. Ar yez vez komzet bemdeg an tud hag nekez kler vit tout an dut de square labour a zo evit diskouez penons pe pegen beo ar yez gant tud yaouank. Hag a redadeg a zo un darvoud evit diskouez an dra evel just, me ne ket trawar hag rede displega c'hoaz hag goulen vel just. A klevout a rendement d'awar nos trakal setu a rederien duved o ton matam o madou et a tizdei ganto bugol e pen ar jeu ar yaouankis e pen ar jeu bugol e deus plougerne o redek a michans e vo a rederien duved tout o treuzi o ton var l'air a bremañ a ben nebeut e vo gwelet ar vastest michans o ton ganto hag vi mont betek a leuren da lenn ar vastes. Ne ket digouet a rederien divez a roi, e voe bugol e o redek. Yannick Kerlogot, ran zo gant ar prezident Emmanuel Macron, chench ar konstitution, da lakad bar konstitution, Korsika, da skouer, hag a vo ar vro ispicial un tamm. Blant de ber, Korsika ne meke, na pas breiz ouzpen, perag ave fe chikour et ar c'horsek ave fe cheke chikour et ar brezonek, hag avion e vo un drabenag un divor berenag et treant diuvro a petraz o moyen d'ober a fait de lezen evit an oliezou. A ben diouzun vo kiniget da kuzul ar vinistret un danvez lezen vont reizel. Hag gure bezezus dija guir un arnodi hag bremañ ar pez a vo kiniget a zo guir un diforekat. Hag petai ar chinchaman ben ar fin, justement heye bezezeuz kuzul departement an chou an ar vor de square. Allez, mamvont de gemer ar square gant diwan. Hag goulenede ganto, penons de chikour arne gant ar zavadur gant skolaj plijidi. Hag a respond vez gret bebvech a beia me lezen falou a zo hag diezeo, justement. Bremañ, gant ar chachamen a vez kiniget ba Paris e vo moyen de l'art d'an nol dilinidi, mais justement, ur skiant prenet oa, ne oa trawalc'h, a bremañ klas kom d'ober traoù gant un diforekat, quoi. Adavari chapal an René rez diwan bepeus un député ne he just a lokichen fet a feche ron lardin ne he a fe ur goulen ur beden da zevel. Oh, non, ne bedan ket an deputeet. Damzonj ez eus lod hag Yannick Kerlogot en eus ouez a zo speredek a war deputeet deus Breiz evit sonjal eo interest an nol difen ar brezonek. A difen skolioù diwan evel just, a difen ar ewal, a gwelet an eus Yannick Kerlogot dija o tifen an hiver a postou konkour, pug an oa kebet trawar, hag dieze, starte, stourmen neus, bet neus bet un ouzpen, ou am 107 kaout c'hwer, bezon neus bet 6, bon, kemen se dija, me ne ket trawar, hag pa war o komz deus Korsika pe yezoual, un darvout memestra, hag tu, savet e bet disadorn paset, roueda d'Europa tan vet Euro-Korika. Hag e touez kar menochou a zo bet e barza a c'handivis e l'er maoa tut deus redadegou Béarn, Skadi, Iwerzon, Kerneveur, Brogambre, hag tout a reze a zonje, a vichek e fal marteze ober redadeg benak Koste, Strasbourg, pe Bruxelles, l'er matefet tut deus an nol vroioù, tut yaouank da redek a marteze, an raze ve fe varvel, mateze matremen fe an traoù e Strasbourg, dirag en savadurioù Europa, et tol fe muor pled gouarnament Paris deus an traoù ive. Les dans Loire no chonj a peus un député ive diragor petra piche ron golganto e an oa ron vro. Et on a renvro et carfem d'agentan vigé zelet ouz ar brezonek evel ur yespar d'ar galek an ade hag an drazeie hag e tifen mad damzonj gant Paul Molac hag a real statut ar brezonek justement hag eve fe roet deom ar guir da leda kelen ar brezonek e nol skolioù e Breiz. An draze a zo bet kroget en un doare dreist ordinal e kuzul departement Penarbet, mais évidemment
Evidon et vigéret kavout à Kiniget Brezonek et Pepsko les Breis. Évidemment, il fait qu'il un tror gant tout bugale Breis ag oyez. C'est-tu Andrasé ve fait à Bois. Bon, Guzoudaran nevo nehi roas, mais de neke kolet à nem gant roi. Les années zo hymne de Jikorin Brezonek, Georges d'Or. Ja, damzon j'ai les années vel juste à fait des gascals dans la rede, ben martese vos les Yannick Kerlog da répondre. Lena, Agatha, mon novel est un reda de cotigoué juste d'Iragon, ma dewi et tué en du dewi penos ma con. Dewi Sibéril, ma glevez a hanon a he, ma helis lardom, penos ma con gant a rederien a kilometrat du vei. A dewi ne glevket, mais ne verne, gueule a reom a he, tout dans du dotigout. Tom a a he, a rederien du vei, ou passé à la juste d'Iragon, var blasen arvoir, et kreis plus garné. Gustadek hag etoué en dud sanset e vo gwelet ar vastest ar vastest l'erm zeus un desten an nous ket ro hag a piou e skrivet an desten ze godarit fi Lena? Ah non, den ne voe Brazez un drakuz e desten e akuz e den ya dibavet e bet unan bennak hag an eus skrivet surmat un dravra ou kenan hag e vo digwen e ar rederien aben beut var a leuren nous on ket hag a piou vo redet ar kilometra du V, nous on ket ga piou vo lenet an destenze, me gelarit da o mont gusta di kemen a dud a zo er marement ba plou gerne e krez ar voir. C'est zo fromus ken Tiffen. Juste à voir, et Réland display d'or, juste à puis à voler net ar gemenaden, juste à voir, ar skion et Réland Juliette, ar pem ar gazoamant, rumat et pem den, et pem juste à édition redadek passé déjà, à ne ar rumat et voler net ar gemenaden. Gant piou e skrivet an destene. Ah mais oui, mais ne Réland là. Oh, mon motostad, chomara ar venu tennik da hotos. Penaos peus choazet just var an dud hag a zo vont da lena, se zo vontud a oat, tu kous, tu diaouan dis peus lardon, mais piou ta. Bah juste à tu hag e menet et d'ober andrasé. Da la rede tu hag a fait le juste à len an trao. Ez da len en ivleut et len an trao hag bewe tu da bepsart a ben ar fin hag content tre d'ober. Hag a reom nol dud o tigwe ar memeus skouls kanta joa dud lot de zoto neus redet pegur deus un t-shirt ru gant ur kilometrat skrivet var war hag a re neus un t-shirt zo tud 107 neus redet. Fromus ken kei sur evidor gelet tout an dud se o tigwe out. Ben il y a juste ça, peut dire bravo tienant et oui l'orhain ni kimper ne bon ben ni oui histoire il hortos en digwe et guit kemenadu del se juste avoir blasen avec juste avoir chila ou trop hebréon exceso poésie et idomni. A fro musée an avari chapalan peger roet vo sera nanter deus ar zammat a penons da ziwan hag a vidorfi kemenadu o ton mosse goude ar sapretroiad ba breiz a zo fromus. Fromus e atao, daouz din be a gwelet meuravech a zalek ar vechkenta, me ato e ken fromus hag aze e ve gwelet mad, pouez an treuskas hag e vo gwelet meus an var a leuren ma zeus rumadou di Saint-Vel. Yannick Kerlogot, petai o sentiment na he pa velet tu kous, tu diaouan, bugale hag a zo bien zo ken o ton assemblez. Justement, plus rafedin gwelout keneilet deus Paris, keneilet kanandet gwelout an rae, de la rede komz ur yez randroel, neket ur yez komz en emeken gant ar ego zigarez megdi gant tu diawang, hag haman ur skwer a zo heye. Hag vid respond buan noir matrez d'Alena, gure vid mon noiro gant ar brezonek, rede mon noiro ki gant ar yezour randroel al. Hag gant Paul Molac, justement, bezezeus ur strolad studiaden, un groupe d'études vez naret gant kanan dedal, hag ar youl a zo gant eom, monde de velout blanquer, justement, mais assemblés. C'est-tu. A ket kanan de Breiz, deus un tu, kanan de bro Corsica, pe euskadi, deus un tu al nan. Redemont warok, hag aben fin ar bloavez de maison je vais et vos grettes pekinigou vidanolo quoi. Anna Vari Chapalan. Mais vite chicour juste à voir en député hag Dileni di Breiz
PVFN à Cheriou en départementou et à Randbro, évite Reide Péadra d'Agaou d'Arguzenou et Paris, et au ret disquez à Redadec à zo doare d'Azisquez, mais Gwelet V, Diwan ve fait ket pesement, Pchicour en dilenidi en man Herbro, hein, d'Aougen Blasso. Mais Gwelou d'Areon vraiment et oiseau cogéal de Scudenou ar postus quazelet, mais c'est néonémet Loden. Poen et Diom, Oberareon mur service public, gantal voudou à Kevadaldet, Frankis, Kengret, Digustet, Laïkeles, mais non eusque à Péadra d'Agas, Andraze Varok. Hag crouet on d'Eugen Vasso, disquezet dans eus et oa effedus ive évident trescas, neuze, peson eusron et fait implijou padus, à neket de laquet d'endro en implijou squazelet. Hag juste à voir, Darvoudou evel vraiment, à Darvoudou evel Marie Méroison, na Roer Varnugen à Vismé, manifestadec vraz, et l'air ma pédom en dilenili d'azon, à Gintarel Olar d'Abaris Goudé, Guelarit en du d'Azoer Stred, puis gurnevoqué d'affaires diwan nemeken, mais Brezonec, azo affaire en ol vretonnet. Gueularan d'un tomatom mon oldu d'ae au voda var blasen ar voir, hag an reiz o plijus fromus kenken, gueulet tukou, studia wang, tu deus arvro, tu de spell a vechou, hein, de spepler e breiz, tu doe o redek de znous, de zandei, hag a vidon just da velet amant, digwer redadek, nemet evida ar blujad ur lenaloan dinim gavoud assemblé ça, et très tud a voir brezonek, mais tud a zo tom deus ar brezonek. C'est ar yo kalon d'amzonge da tud ar vugale, pas e on e brezonek gant o vugale justement, hag tud ar vugale hag lev an amant a goje on emet brezonek et trehe. A sezon dra bouez ive, hag gure plijad ur a zo, hag gant spi pegur o beguerzet tout ar kilometrajou e vo ur skoazel ouspen da ziwan, me evel malavare renerez ziwan, red eo danol dud beza emskiantek e maomp marement, war un drogorn a garabat deom rutan, red eo deom gelet mont dreist dan arzou avez laket dirazom, hag Montpellor, hag evit se o red dezo kaout ar speret si ou lor, a beza neuze anzavet e gurionne kemen gant ar stad hag ar randbro. Mais pesazo plijus ken da velet d'amant et penons eve mesket just tud a zo tifen ar brezonek ba oe pell, hein. Mais tud a bep seurt ive an dud deus ar vro, an dud ne voen ket ken tom deus ar brezonek matret dek vlaso pe pem zeg vlaso. Ya, pa jonger pe ba douar nenez pe tramant bal lergual, biche ket bet kemen a dud o ton dek vlaso da redadek. Ah, c'est zo sûr, hein, kroget eo bet kalz bihanor get a pesazo irio, a ze eo bet ledet a penaos degouez a redadek war an nol tachennou hag damzonj an ini o ton hag a vo un deiza blo a bouez an dek vla a vo c'hoaz brasseur damzonj hag ur speredal, c'est zo sûr. Mais da c'hortos e rankom ni gounit tachen a setu a redadek a rolans ben ar finen dro dare ane marteze o doa un tom disfi pe a oa digalon e ket. A redadek a zo ur seurt startigen ouspen evit kaswarok tout ar stourmou a renomp a hed ar blanc. C'est la ronde deus a leuren a tammatan. L'er ma vo lenet an desten a ben nebeut setu ma relom ya ket lena en avari ma fel de hormone hag evo chilaouet me peus rand dorstu an desten a vo lenet. Leuren de cheval, si wars, a digemer a rendu deus a ouzet de redadegman. À gauche, TV, red la cade Cantada ou adut. Arrêt, zo i printain en Oliadec ar un tedadint. Liesmat ve gredardro, que d'ur skipain lerel. Enterran 30 km, pe 12 km. Hag eve kavet de pepler ar vro, ur skipain le dek, pinzek. Ugent regondan. Nos un iginet avait de 1050 km. Pet d'an ve. Ar Leuren. Hag ave daouzan war ar redadek ar ranton braz mosen bep daouvle eve ur skipal kreiz hag laboura pe ancien labourat ben miz ur miz dan nebetan hag emañ eus lo dar ar Leuren a zen. Neuzen an eus plas avite hag ave d'ur skar, me ur seurt ar ouez
Avec dra rand dut, l'odanor a zen, dirager Lorraine, o deus kemeret per et naos adur. Ne zen 8 couvieux d'arandro, ar Lorenzen. Zen chetu, skipalkreis, imen skipalkreis ridadek, là, ça veut dout tower. Merplich Gunner. Bon, et pas rien. Besoin de weer, Lorraine tu de labourage stert, sûrement, à nos deux cheveux kal, mais au deux cré d'ardroir sur un thé, ce qui peut le créer, je ridadek, avec zo beguelet d'ar raber en entat, avec chicourgue de pep ce qui peut l'RL, de un amant main, oui, de un imen marscar. Bravo. Bon, de chez tout, bezo ar bouchatude o deus a ozer an darvoud drest ordinalsen, mais bezo an drazo war poezus, mais an drazo deit betag amant, ar var test. Neus ar vastezman, neus BAG des pepler et breiz, nos adeiz. Sais-tu? Et pep cornbro, dorn à dorn. À zin de zin, Grennezer s'appréviage, Krogennezer, Sunzo déjà, Diguener et Quimper, avec de Trezagne, Kreis Breiz. Braseo. Pem département. Breiz, elle raison. Elle raison, Zen et Bud Crown, avec de mon note Butak Naunot, elle burpet, à Gostima. Arudi Burpet non des Breiz. Gelarit eo lenchouk, l'un a dû var ar blas nommant kreiz ar voir ba plougerné a gaben neubet ne vo lennet an desten gant ar pem din zo be choazet. Hag evit poen e klever Gérald Argo, président, président a redadek opposéal. Evit ar vechkanta. Brodreger evel just. Hag evit echu amant e broleoun. Setu an ol vroioù l'er mebe redet an 350 km a doa Breiz a bezet kuit deus Kemperne he digwener paset a digouet ba plouger bon, 1050 km d'ober ar vartessen, marde ar Lorraine et alb nos gret. Adal ar penketan beterger fin, amant e plougerné. Gouilleux de red sur mat, nos BAG de vartessen, avec d'Argentine, Scolio Diwan, de Guetan, avec dans Nanterre, avec Ractresau, avec Toller, sa prédifi, Gobert Kemensen à Guidométro, avec Arpal, le zoo, Argentine, pep kilomètre. Dosser en Dei d'Aben, War, en Tolman, de Argentine, leur 1050 km. Dia, de Domaben. A gounet an traoù an ar redadek deud din a ben da verza ben ar fin an 0 kilometraj ou pep kilometr a verzet €100 d'an dud, pe tramant da €100 d'an empregerechou, pe da rumioù d'an departament chou pep traz be kuerzet an antart eus an gant a yel d'ar skolioù diwan hag an anterral ve souten Ractresau e brezhoneg. War de Diwan hag an anterral de Ractresau gazai aro Corrière. Gouremeno d'or a rendu trugare. A gelaret an 0 dud neus t-shirt ou rue e varno var ar blasen ba plouger. Nez o tud neus prenet kilometraj ou a familioù embregerechou tud a bep sort evit chikour a brezhoneg. Avec d'Orrière zo Arrière liesliv. Temer ridadegman liesliv stel m'avait klevet amant. Un tam Gunedeg et Broléon ratch drouk.
C'est-tu farsa den gant Gérald Argo Agavet gure de- jom beo ar brezonek gant La pez Cadervel mouez a en- pepro en an reiz o tenfen pli ur jusqu'en pranek, ken a gel a rit, vestiv. bezan digor On eus pen da kouviet ben en e kichen ve penons istipet an traoe yez yez ar sino. Barz ar vastezman. Neuze bezez bleuen konan. C'est-tu digor et Deus vraiment peroz a girek. fastest. Iwa neus ket pelzo e bro Sénégal de Daratos evit ar redadek. Michel Simon deus Rostren. A zo bez mest skol, redet meur a vez gant eskolidi. Christelle Arber. Deus Enesun. Redet de deus etre kerlaz a doar nenes. E kreiz an noz, ne kedez. Me oa startigen ganto. Isabelle Le Guen deus Lornilis. Et deus redet ar mintudman gant eskolidi. Apu an ili diveza, Tulio Argo, me an o famille egedout. Displegdion. Tilio Argo Andrasen et la Radain Andravelek. Dans un Tilio Argo. C'est-tu kinig da an oldu da zo vont d'alen an desten. Avro Genet. Ve kont d'or d'ar mai gant tu da Iso me redadek. langadet. Tu da bep sort, hag a bep poant. Pem den, pegoz eus bet pem redadek betegin. Pem den zo vont d'alen narwez deus pinvidig e sa yehet ar brezonek eo an dei. Neus aen eus nemet pem den, lavarin beus c'hwer. Piem Dan, Gorteit, Dautri, Pierre, Piem. C'est-tu pem den, Jonas vel Arfari, pem redadek a pem departament ba Pelez breiz evel just hag a zo vont d'alen a Tigeri ben Aran. eubet an desten hag a zo be Davenet kuzet piou bar vastez a kaset a Allez, zorn da zorn pepler. A doster imar, dira ar gemenadenn tout a an bar, dud bodet an man, ba plougerne dirag a leuren. Ne manke mi, me. E yo, farsa la rande. Tatam ten et an desten. Prest da vez an len et a gant an ol, an desten hag en eus gret tro breiz ven, he kuet e barz ar vastest. Setu, Ar roet a ar zorn, gemenadenn, dizer neus kret de 1000 eist er 30 km etre Quimper a Plouguernet. Hag evo distagetor penenetor a zen gant an dud eus o be kanigot. Bleuen. Man vont da jiloun he, alenaden. Be an mem an douar, be an mem ar mor, be an mem ar brezonek, be an mem an danso hag ar festonons, be an mem ar yaouankiz dran, be an mem ar vurnez, be an mem ar vue, be an mem ar karante, be an mem beg ar van a beg ar raz, a war an muzello, blaz, an ol en glaz. Galeron lor da vat e ar brezonek ma langaj tchentan. An aiz o bet zile din gant a lez a vije rei din. Ur yez deit petadom. A red a boe kant vejao. Ur yez livet, blazet hwek, chiselet a karget eus peret. Aze mandalr vidon. Speret ar yez. Peter ara or yez en despet d'ar djeriao a d'ar fram. E speret hag e vario zon yez. Or speret stumet gant evro. E natur hag e dut. Un dra da pop din. Dreiz da lezen eo. Dreiz da reolen eo. A lezen a an amzer. Brezonek meus kleet a viskoaz, gant tut an o war ke galek. Komzet meus mnan dal ma oan bihan, badjer gant meus ut, gant de nesan en drodam. Pa oan deut da ve a krenard, tro dro piavardek, pemdek vloa.
et me sentait te oa un dra enenan. Un dra diano. Hag e lavar e deon enem staga za draou vadu douko. A c'han a zo bet an alfeze evitant. Un alfe evinon da vilout a rumiadou kosor. Evit essayi kompren peo e want, petra oa o doare da vilout ar bet, o yez hag ar pez a gase ar yez ze. Kan a ouenou, kontadenou, rimos tadelennou a bep sort, traoù da c'hoardin, traoù da jonjal evit pebeur a pep mare. An de ar bloa ar vugaleach an amzer deut. Deske de meus kalz a draou. Pusue de meus kompren omtraou a douen an neuv ar baz annuel a an deskadurez. Evit diskwel e oan ur binvidigez evit ar bet en ebe. Daouez dan dispris a oa evit omgourdadou a go doare da vilou d'ar bet. Pegen fromus pez ve klevet. Gant an ol dut. D'ar marese e oa dalre d'ar vretonet gant klinvet an dismegans hag ar vez. Deski d'ar vicher viche lavare din nerike nentra gant ar brezonek hag ar bern traoa louspen. Drechans emeus bet an ers da dremen a us da ze. Ar klinvet se a zo beo bar spere troaz kalz a dut. Amant da genta. Don a ra sonj din deus un droyen m'boa bet desket. Grid o traoù gant o traoù. Astenit o treid deus o liserioù. Grid o c'hleuzioù gant o tanvez, a den neouio o toare. Kerzit gant o hent, a kaout kred pez a rit. Cherot on eus kalz a voet, amant ma ar un dol. Cherot on eus kalz a voet, amant ma ar un dol, nem servijot. Greit o breud gant un trausen, labourot evit klas kompren. Me fotadou me chomeuil be oan breonek, lodeno nan ne greskei. Doujanch a 40 rengem kaout evit don a ben, d'un troskas hag evit reng de 105 liv a blaz on hier. A re don eus gwazia war roudi kant vedao. Fotoradoum diskwe, eve pegen stagoum da roum trao, a gober tout ur per zo dleot et bout an savet. An avet amant hag tchemen dasen jo erbot. Sais-tu l'aîné dans testenou gant tut fromet memestra dirag an oldut bodet dirago e plougerne a fromus ive Yannick Carlo gotchila we peus tu di a wang tu kousor meriet potret a bep sortud o lar ou change ben ar fin ivar ben a ur yez a gomzon evel just ur yez a garon ive komz ez obet deus disprise disme gant gwechal a bremañ a velertud Eurus fir da gozel brezon e petra eo sentiment na fet député. Ur vechroaz rede diskwe an dar voutse da nol, quoi. Amant evel just bar ur chad an breiz, met die ba Paris ie rede mont de diskwe ar pez vez c'hoar veze d'amant hag gure an nol rumajou. A zo amant gant eom heie, hag rede displiga ur vechroaz ar pez vez gret dre an dar voutse, quoi. Difen ar yez. Fiz o be meskol gechal skoler orbet yannek. Oui, ket an at tre gant vloaso, da ug an vloaso,
Da la cabrezoneg skoliou public, dreistol pa jonjan, che zo bet, zo bet bar skoliou zo, peta jonj d'or, you en ur velet an nen a zo begret, hag an nen a jom d'ober. Ur chinchamen zo de meuzonj, pa moa kroget kelen ungen brasso, ar geren oa penaos ur c'hoant oa ganto, lakad ar vugale bar zor skol diouiezek evit penaos kaout ur sperit, oa tro dro ar sevena dur ar yez vel just me bon. Pa vez ruet klasar e c'hwervet, bon, elle est vraiment des chinch hag des studi ar yez e galek hag an ol. Sirius. Ya, setu a vraiment chinchara. Un nent a zo hag des mont betek fin ar bed, fin an nent de la rede ar bak. Hag, enfin, même santet an rae. Santé peus chinchaman, chou baspere, jouar skolerien, baspere jou an deskadur estad. Ya, pegur muur skoliou diouiezek a zo, pe muur klasou diouiezek barz skoliou a zo. Anue daran prejou newe a zo e tre skolerien klasou an yezek hag rede ken labourat neue. Hag ya de meuzonj int a kompren chinchamon sou zo hag ar geren ar gortoz an drabenak disavel bremañ. Hag pinvidig eo. Kaut ur yez randrouel ouspen barz ar skol, quoi. C'est vel just. A sam eus ganin jeus var Joël Merien deus diouiez, ar skolioù publik e brezhonek a Florent Felger deus diun ar skolioù katolik e brezhonek. Petai o sentiment vraiment mechu a redadeg da vil trifer. Non, eo goe kaer hag fromuz eo, goe kemendal a dut, hag a zo prez da zitiur a da zon da eul a redadek evel se, evel just. Klevet a renae pez a lavare en ero, kahe, gurio tre gant loaso, mezo skolaer e barz ar clas divizek a bo e tre gant loas, blaman a tre gant bet ini eo, hag penkenta tout, evezem trip evar far droan daol evit breiz a bez, pa veze gred em vojou ganeom, a bremañ ne c'hellom keken, en em voda zoken, ensemble a etre l'anilis a bougarne, kemenal a skolarien divezek a zo, setu... Ya, kresket eo a kalz a gwelaze. Ya, gwelave mat an nen, zo begret eba oe tregont da ugen. Voa pesa hen a jom d'ober, me mestra peus ket ar sentiment da bilbaz an tamm maremañ. A bremañ avad e teud ave ha an tammi diesor ave just ar jeu, me gaftin e tre an dut hag a gestum bez a chanj dijanj an tammik, pa din ket plijet gant en dra, nin ket entannet ma trese kemen hag a deus bet gwechal pa va a regenta tout. An tadou hag ar marmou. Just aval ar ya, ar vugale avad ne reont van, deski reont force beta hag kontan in atao, hag klasket e vezo ber pijadur deo, e setu, bon, mosse in kontan don da skol, ne me de gureo gant ar geren a vechou e vezom paket diez an tammik. Da la rede, ma zo ul labor d'ober e pa penou ar geren ben ar finneke penou an deskadur estad. Ah ya, me jouj ya, deskadur estad ar rapez a hel, me gaftin evit pourchas skolarien, skolarien bareg a walar var ar yez, hag da hantual, klask ar ye an deskadur estad, digeri klasou l'er ma vez goulenet, me gureo tadou a mamou hag deus an tamm fichans e penkenta, di fichans var l'er, al zo diez da eul, ya, me bon, kontan nom me mestra. Ja. Florent Felger a skolioù deun da kemerita. Mikromand a skolioù katolik. Fizo bet o redek a he vid a redadek? Ya, ba pler, a pez a vare. E Saint-Anne de Red agenta, ar folgouet der, endrenek hag e plavenek iech. A keisur or bet o redek gant tadou a mamou deus ar skolioù diun, gant bugal eive bevech? Ya. Ya, bewech ya, gant ma bugale dija. Ya, e plavenek gant kerent diun, ya. Diwan ie. Hag ar pez zo souezus bevech gant ar bugale, hag a he on eus gwelet ar maika, e gwelet penaos in kwatan da redek, evurus in o redek redadek, a goud a reon blam de mer a perad main o redek, goud a reon e main o redek vid ar brezonek. Ah, me ya, me lor zo varno beza gant o t-shirt, quoi. Ah ya, da square, ma meret noa la reddin, me peur evo a redadek, mamik, peur evo mal zo genin. A neuze der eo ur gwell vraz evito, quoi. Hag klevet on eus an nen hag a zo begret di baoe tregon joa, da ougen joa, a fet deskadur e se brezonek, ma ve fet diwan er skolioù publik pe diun, penons e velit rui an traoù bar skolioù katolik, hag eon e ya var gresk, pe hag eon peus ar sentiment da jom ale da bilbaz an tamm.
Disais, mi-chance et vos vargreis, c'est va juste. Mais bon, enfin, Aweshu, Argeren et Gomes Brezonek. Neuze, Aweshu et un temps mic diesor evito, da beza fichance gant un Brezonek. Bah, da square, ne Gomes on ket Brezonek à Bawepel, des ket meuse arbloiement. Nun ket, bon. Mais damson, gant ar square, das évident. Saison evit disquez hag a real, possible, déjà la cat bugalé et skolzuezek a ne comprenne Brezonek d'agenta, a goudeze, kaout, enfin pas exemple, mais kaout rouen da deski Brezonek un temps mic quoi. Bravo, ken a gourmenou, alors avec abdesket Brezonek ken bravo ken bu nous gouze. Momato, plougarné, kresker, plougarné, l'air médigoué, ne a reda d'eng neubet zo, vraiment, et place d'argouel, d'ar fecht e Brezonek, hag a vid Thomas an trao en tom, ma trahe kinig an dor chilou ur strolad, hag zon da laka han da zans a la vivel an tom, pek an deke gwaldom an amzer amman, ur strolad deus ar vro ar Groove Boys, Varion, Var, Brezoweb, TVR, TBO, a TB Sud, plougarné.
Boys! Ah, gourmenou! Gourmenou gant ar Groove Boys a hegel a rit a penons Boys doare broleon, ar mam ket en ur poul nui, mom ket din an ar glav ken nebeut a koulskoude mon mato ba broleon, ba bro bagan, varion, evit lida, digwe, arreda, de gaman. Ruizo bedo redek kochte santez an avenet, peus lardom, kalz a dud a we, bron alre? Ja. Ja, kalz a dud, ja. Ba ya, ouspenze e oa et oa dud ar mintin, mais ya ma de oa. Et a galaran e lardor e oa forzigar dud pegur we passet a redadek jeus dirak bureoù brezo web, l'er ma voen beto de redek evel jeus, ba nintel evit treuji a gwar an Intel, gant an treizour, var vag, l'er ma voe un an eus o konsortet penons a Yannick Erlogot, pegur oa Jimmy Pang, oui, député IV modem, hag a oa hortoz ar vastez var vord an en, a var an darchen he oa Florent Grouin a Juliette Roger. Ar redadeg e kreiz ar mour, fin e kreiz gwar an Intel. Var vag ed ar vastest, deus bro an alre, betek bro an orion. Bremañ ma omen Intel evit treuskaz ar vastez hag a zo arouez ar yez ben a fin, var ar mour. Setu e brao, iz arouez, ta blanche. Cette ria est une symbolique un peu entre le pays d'Auray, sur lequel on est ici à Etel, et puis le pays de l'Orient, qu'on va rejoindre tout à l'heure à Plouhinec. Et puis je trouve que c'est très bien que dans une grande course comme ça, qui fait 1800 km, on y a un petit coup à faire du bateau. Et moi, j'ai préféré traverser en bateau plutôt que de faire des kilomètres. A bewech, kemen a dud hag gameraou hag a fotoioù var vord an ent. Un doare a feson da lakad oriez var vel. Made komz Breonegr hag modal ne vo chemu ar yezman. Nous an izobet e plivir de rideg e lokwal mendoun a bremañ en Intel. Hag a zeu ma oblijadur djelet ar var i treuzañ ar mour moussen bremañ. Treuzi gwar an Intel, un arc'hwe. En ur vro l'er ma oa martoloded a friturioù gwechal, a l'er ma zo kentor irio ande, touristed a tiezan. C'est tru l'an metre diouvro, varvour, gant ar vastest, Yannick Erlogot a boueze, diskwe dans nol vretonet ez eus deus ar brezonek. Vel jus, an mamm eus rand l'ardor, ba broleon, pe ba kreiz breiz o anat, me ba broioù l'er vel an Intel, Karnak, Tchiberin, bord ar mour, l'er ma zeus forzik a diez an, tud o ton deus broioù-al, a bouez e diskwe deo dans nol vretonet ez eus deus ur yez bar vro. Andra zo bet Dijon jet gant kalz a dud. Gur zo gant or, nue gouremenou hier edelar an traoù da ouza an abaden velsi evit arpa dija d'arvout ar redadak, hag ie vit deumzon eus kinia da nol département chou hag e liger atlantelier deumzon, non? Bordeaux a liger atlantel, la kom. Mais strivou zo d'ober, ya a displeg ar c'hoaz da nol hag da tud a zo chom ba liger atlantel ez eus liant metrezon ar yez. Peta jonge, you d'ober, fi peus un député tal kichen, peta peche ron goul gantan, les an neve, chachamant chou bar constitution. Kalz a ent a zo begread a boe bom komanset a revereo. A rog n'eo ket d'an deug e brezounek, n'eo ket a c'hapes e brezounek, n'eo ket n'entra que je m'en a gounezet eo bet an traout tamek a tamek gant saab storm ar brezounek hag a pep seurt kevredigechou hag an aita bremañ eo bet gounezet an tamek bien c'hoaz gant panellou divezek, setu a rabat kila ken a vendal a yez a zo en arvar. Setu a goulenn a ram evel just evet chet doujet da yez, me e pepler e vuez foran hag evel just var ar blasen, var blasen publik e rank ar brezounek bez a avel d'an ol skler eo. Evit ze zo zim les an neve peget. E kaver a lezenou, men n'on ket pod a lezenou, tamm ebet. Klas 40 lianeo, parel, pa muia. Non, mais vous en ket matrese rank ar ober. Tre lezen matrese, vous en ket ya redia parechouzo, matrese dan un beta da vired a panelou a zo e brezounek. Déjà, kutez da la melaneo, l'eau da eglevan e viche mat edrei Kerradenek et la village au Fougère, trembala vare mearkos Kemperai, mais Montreuze au clevet sartraou. Hag deus kochte diounai, peus un député eve, hag a yal da ven le ministre an deskadur ez a ben neubet, petra piche ran gol gantan. Oula,
Oula Nous une quête, ben, damson j'ai au Poesus, évite à Yez, enfin, penos la rendracé, diazédine, Poesus évite à présenter implige à Ariès. Da square évite fanche damson j'ai au Poesustré, da envet, ja, envet au bugalé, evel benarfin, evel au sevenadur, ja. Neze damson j'ai au Poesus implijout brezonek buez bem disiek. Enfin, ouais, à damson j'ai au enfin, et Khelit Chikour. Ariez et bué bem disiek. Ja, Yannick Carlo godgure pa veler trao a giz un tilde a egon fanch ave nachet gant ar stad, ar reus o bet ba roazon blant dans nono derhen ive pe gure seskraba che bars, petra zo moin d'ober a evi chikour o riezou. Un eviziaden meus gret d'ober just de ro, ba commission d'escaduriz a sevenaduron ba ar vodadeg vroadel hag terzun zo on eus klevet Eric Orsena. Hag deus gret ur bourmenaden, ur valeaden ba le vraouegou dre brohal. Hag deus laret un drabenak egalek, on peut être girondin et aimer l'État. Hag justement, vraiment, ar striv a zo d'ober evit displegad an ol dilinidi, displegad da kanandet, neket dangerous. Penaos de tougen ur yez randbroel bewe, dija, hag redelakad an ol de kompren ur chans ouspen eo vid ar rivian, hag neket riskl vid ar republik. Me bezezeus, kanandet o kridi an dra e c'hoaz. Ur mis pe daou zo, al lezen gatel oa evit penaos advelout an divizioù vit krouiñ ur skol prevez eb revrat. Hag n'in klevet trao spontus. Hag meskedeo ba speret tud c'hoaz, penaos ar pez a vez difennet gant eon, hag ar pez a vez difennet gant tud penaos la randrae gant ur speret radikalet. Sais-tu. Mais evit echui matres redvolar a gadlar moyenvo mon warok gant an ol randvraou et l'air ma vez komzet ur yez randvroel. Breiz vel just met bro skadi hag areal hag redemon assemblez evit ur vechroaz diskwe pegen poezus a pegen beweo hor yezou. Merci braz, hein, d'ar tout d'ave deux damans da gontakos, pa velar ganor penons mon assemblez, ba goudrit sur var et vogret vidar vechkenta, sort reda dek bearn no kitania, l'air m'avait komzet okitanek, c'est un tolese ganto, vimon var an nense, d'ar meik Joël Weslar et voya bouez la kada varve l'arbrezon nek pepler gant ar reda dek zo moen d'ober, var armez vel just, mais des ke rive et ke zo moen da zizach tu trop dro d'arbrezon nek c'est d'ar pez a zo be gret banorian da square, la moe passé da redadek un digare da zevel un tamm gwell, un tamm fech, da vo da brezoneg rien avro penaos ober brud vid ar brezoneg. Lak ar brezoneg varvel eker, c'est da un reportage neus gret Florent Grouin, Juliette Roger, banorian diria ou passet. A chetu digwei da redadek e kreisker, muior a dud, muior a vrud, hag un digare da voda brezonegerien ar vro. A redadeg viwar zo a redadeg neus e monra founap a primeo. Monra a prim neus e tremen ar buantre ar c'hariadennou. Neus e mon eus c'hoant lakad un tamm bue o poezus kenan a oza tout a hed an en gwelioù en tamm partout. E oit trola an dud a raok a war l'er a redadeg. E oite ie de eskem a tout a gwelet da vad a speret a redadeg. En doa rededenus eo ie da zijolei a redadeg hag ar brezoneg ie en ur veaji a hed an en. Mel droit da vroi werzan, sonerez, tandou a bep seurt, biliga krampous vel just, vit diskwez d'an ol ez eus plijadur e breonek. Ba non chen de net amañ riao a oe redek, mais just a oe lidain ar redadek a men ar fin roin un tol chikour a oe emglev an arian dan tavern da square. Profitain da sa redadek a giwe profitain a oe emgav tud a konz e breonek rak dut chebamde ve kavet un emgav mosse a oe a breonek arien.
A daou enent passeid buan ar redadek, met laket eo bet war wel hor yez, war un ton bras, dira kantadou a du de kreisker. C'est-tu à Reda de Banorian, moi c'est vrai une tempête hein, Bacariou à Braz et Braz m'avait fait Guenet à Keper à Saint-Brie et Claire m'avait passé à Reda de l'armes d'or, hein, Nantar de Zanergen avait resté dans Reda de Kayal de Jicour ce que je dis, mais on Nantaral, Ayal de Jicour, très soal, avait choisi de Bib d'Auvoir et Brizon a trop de rodandol, hey, sans mes ganin tu d'aga vos Chicour et Negan à Reda de Florian Lanuzel de Ziganta, Penosa Ractress. BO, PIC, PZH, Ruedat Sokiel, Vida Vraison Négérienne, et l'ardom peller, pétaille à Ractrezé, Vipiou, Blam de Béer. Ne a Ractrez a zo ledan, var mor a za chen, e kamera ar vu epem deziek. A loden a zo dalred, evit bear ar rantawet gant ar redadeg a zo anvet bot e bouet. Ne, gant ar pal, lakat varvel. Bed and breakfast et Brezonec, ne? Ah, P. Or breakfast. Non, a ze ar pal e benafin lakat varvel l'erioù e l'er eus tu kousket. Be a digimeret pe fermi pe quand vous donne ton place vid lakat van delten la kom. Hag be a digimeret e brezoneg, gelet koger le brezoneg. Hag eo benafin am eustra e kamera ar bouet. Ne, quand vous de l'erioù e l'er eus tu dibi a geskem gant tu dar le brezoneg. Kuit davon ie. Enfin, rei emgav da dudzo en l'erbenak a bodan ol ve da fin vit kogel. Peta vo ben hier sort pe Airbnb e Brezonec, petra man sort couchsurfing giz ma velar digemer an dud vinitra pen estikem de nebet selvichou e Brezonec. Ba ben afin e kamera pez mouz displeget am an dessus e o ur mesklaj etre tout don dasse. Evit bodat servichou disinvel avec ave David Yezoa. An neus ket plaz vid ar Brezonec eno. An eue aze sevel a roedad socialement. Agostaga lodenoual a gazo e kamer an darvoudou pe penoz barre gerechou an dud. Ar vugale ie, pe sort dudiou a zo vito. E votu liamatou d'an traou a diskwez pazez var un dachen benag a pez a zo liamed en un dore benag. En l'air da skwer m'avait fait loden a gazo darvoudou, laket vot da skwer varvel a redadek, anue vo kavet diustu, en egichen, l'erioù l'er zeustu kousket de vardro plougerne, l'anilis a gal, l'erioù vid dibi, a marte etudzo e vid ken beturi. Pler mardi gouet gati a on eus gwelet l'erien zo, dija, beo pik BZH, pezavari vo lakan an trao e plas davad, pezavari vo moen just vart da gout ar ram hag ar pre de Brezonec. Vidon aze ben miz vo kroget al labour, al labour preemptiv ar tout ar pez a zo teknikel neue divizout pe sert teknologiechou vo implijed, penoz surad an trao, kemer e kon ie kaver lezenou Europad a zo deud varvel miso, divar un petit trou prevez, penoz Gwarezi an eo. Sais-tu? Mais davo diom mont d'avelet brota aérienne et vite gouzou ba peta zo da gemer e gont monstra. Vidom ni au poezus kenan, anue ben mis vo kroget al labour, studiant traou, peseur design a vo, peseur bruderez vo laket varvel, penos tizou d'an dut, sevel ur gumuniez, a davare penoz nedelek, marte, malavaron kerre, marte vo diskweze d'ur stum kenta, skan walar, mais vite diskwez d'an dut, penoz ober, a klas kaout d'ur sort gumuniez, et vite esean traou, a Boueta, à l'Erien. C'est du vacances allez, vacances nedelek, mais vacances pasque da ouvil nantek, vous moyen d'avant da vacances type da bassel, nous vezet une an benag a ouvert Brezonec. Marthe, klasket vo. Vo ket kalz a ditou vit kregi, mais kroget vo. En da geshen Tristan an nedelek, prez ave feste da recevi an benag, pe da laka da ando, penons var al l'Erien ze. Ja, vel just, bon, met zo bet kustum de ver ezel a couchsurfing poent zo bet. Degemer a raen tud ba meuzi, neus eme vo kontant de laka de meurno, vel just war sort l'Erien. Tal vou duze, pegur ba... Grandom gevre digezni, mignonet ar Brezonec, va ozet gwelioù ba langonet da gwel broadel ar Brezonec, hag vim kontant de laka d'an darvout, vel just liamma an darvout gant tie gechou bro langonet, vel just vid
Reibo dans dud au déférent Geja Grande Brezon Guerrienne deux œuvres il y avait Tiens, Gularan, memstra, buon a buon, un dublarz tel Kishen, Justine Perrine. Et quoi on va faire dans la cada ou en noyou, da récévitud à Goms Brezon avec Barguer, peu gut. C'est déjà qu'elle sud à Goms Brezon et Gazerguer déjà. Rédu de Barguer. Non, mais. Ja, per passe. Justine. Mais mestra vidon Hervé Zandud damzon je me skedizom la 4 va en eau et vide m'avait fait tuer d'autant de la gousquet d'erguir à da Goms Brezonek mais bon d'avelet tiens. Ja, mais Tristan a bouez mestra kao de redajou sokia la kao de Brezonek vara a bed niver elivé. Bon Goulet de Vemad et Redium kao doustiliou et vide Montvaro Gonar Brezonek sœur doustil zo poesus un drapoesus fait d'agaud et au Twitter et Brezonek sais-tu, ou style Moseya. Allez, Facebook a zo déjà hag trawal doare Firefox, pe quant même ça zo moins d'implijo de Brezonek. Tristan a chico et vive gant a redadek, enfin nek était espersonnel mais ar gevridig, ça a trabé d'avel gant an niverel mais vachement gant a han kentor. Ya gant ar zon eres, neus e mignonnet d'ar Brezonek, neus ad lancé dans taolans et da vil seitek, neus e an taolans o huar zon adek quand vid ar hanawenu quand on est des zon erez a vraiment dans la rede neke quand awenu en Gounel mais quand on est den Brezonek me meustra hag ki niget non eus da redadek zewel ur bladen CD evit dek vlan taolans a voe da vil naontek sevel ur compilation l'er ma vo kavet à peu près ur pems extrolat benag hag deus konkouret ban taolans hag setu hag mem be nim zo vez choise gant ar redadek merci braz a la rom ar redadek vel just neuze m'en vont de zevel ar CDZ, neuze ar CD la ma vo kavet tout ton new strolajouz o ervet da Genta Place pe da Eil Blas et nol taolans tremenet hag ar CD vo profet digoust dans nol skolajidi a liseidi diouiezeg e Breis vo ingale der skolajou ben fin pe liseu hag a vo gwerze di er staliou me nor mod skoazel da la rede vo en etiketen evit du de ren tom goenek setu vit chiko ar actrice. A pezavar e vo pres an traoù? Neuze ae mom choisir ar strolajou déjà, même cassé de Berne, tolioù pelgom, tout ur strolajou, on doit c'hoant gweledne war an taolans. Aze on eus choisir de setu ur pems extrolat benak, chomara da dermeni un an pezaou c'hoaz, l'odmad an eo deus kaset tout d'Antonio dim, neuze chans ou bras, ve fegret d'ar mastering, neuze a rog an an. De Mejonge, évidemment, Distroscol d'Auville Triwer, ae, ben neben Michou et vos prestar bladenia. Ato, me sera un rei brud d'ar Brezonek, mais rei brud d'ar pez avec rei des Brezonek, a gure sila ur CD, quand on you rock, pop, a bep sort et Brezonek, a neke son erezen goun eleken, et dans nol skolajidi, là, da lac varve, l'ar pez avec crouetsa et des Brezonek a Hyundai, a zo dispar. Rak trezal, actrice squazelet gant ar redar de gato, actrice radio e Brezonek pen da ben ba bro naonet a kaset e vo da ben gant skipail radio kerne autre din bet gant ar sesa ma plij da skignan e Brezonek pen da ben ba naonet me var an RNT radio niverel douarel da la rede neket an FM a eran kerkaout ur post radio ispicial un tan a kotan a firu lan lardor eo a skipail ze veljeuz ba ploneiz ba radio kerne dewi Sibiril a Xavier Prêtre. Tribles so que daoula an tarzo on eus klevet evije un digo radio technique gant ar CSA ur galv evit tachen naonet. Mais on eus sonjet de oa poezus kenan mankara ur gwir mank a zo neus ket avedia e Brezonek e reter ar vro. Mais on eus sonjet allez dom neuze on eus laket dom an oioù gret on eus an teuliad labouret de pador blanter evit sevel ur pez mel teuliad mosse a digemeret gant ar CSA e Miss Genver a Dauvil Triwer da la rede on otreet da zigeri ur radio e naonet hag a gomans o da skignan fin Dauvil Triwer, Dauvil naontek chomara ur blo labour gant on ur bern tre o d'ober. Evit sevel a radio, ar blavez kentan ar budget da zo tro 50 000 €, neus e redom kaout 50 000 €, bet on o 50 000 € gant ar redadeg an tolman, 50 000 € gant ar redadeg da zon, pez a zo dija ur gwir chikour.
Istorelle, neus ket bet a vedia ol vrezonek e naonet jammeus a neus ket c'hoaz iriande, red e oa mont, ne oa ket a choaz, setu. Radio Kernet naonet vo un abaden vintin dija. Ar pal ne he zo kinig du arvez abaden moderne, gant lusk. Evit m'avait fait skinner dans abaden main, pa ia un dud da labourat, songe dans neus vigé sur mode di Saint-Vel, videment da labourat, un temps megabretor matre e kariou, un temps mediamant kar ie arvez on egeren enno, et krouia badennou a glot gant ar beau blanc sa vraison egeren avec kavet énorme. On a pal a zo vigé et teufé a radio d'avéan l'air buez, l'air sokial, évid ar vraison egeren enno, évid m'avait fait eskemou, trop drôle tout à pez a rayon vu et pem d'échec, et vigé bembnons un enter arvez abaden gant an dud a yulvat. Mom davad o tutan a he, là que vous une an en carg deus a radio abre da war ar michou a zeu, une an a vous ken urzier, pe ken urzierez evit a radio, da la rede en carg deus dioren a radio, gruija a radio ba bu e naonet, hag bu na war an eus c'hoant lakaat un nail din, avait fait un quart en animant de Zahazeteni. Non, qui est dans Kenit, quand on a actrice, med mestra et ouzon mais vous bern là. C'est-tu un Narwes histoire mur a vrezon nek ba bron naonet gant a radio niverel la gavo an he a radio kantre gant pendaben e brezon nek ba naonet mais vi poen mon mato ba broleon l'air neke gwaldom an namzar hein, vilardor ar virion e clou a ravar ramman mais tom dre chance gant tout an dud a zo deut a just var da velet a digwe a reda de kamman ba plougerne hag dewi siberil amman zo etwe an dud penaos ma kont dewi. C'est-tu Arimenaden skrivet gant Yann Forch kemener brezon Gliesli ou pet a peus zonja de ze? Un dravat, y'en eus laret pezo a baijan, j'ai qu'un ver ar brezonek, pezo ne ket bet klevet mat. Dommage, pugur me... Y'en war petra... En arvar man penons a ranniezou a brezonek a penons a pepterour? Dame Georges pezo a poezus blamman, oa lakat lusk ar brezonek a zo un tammik e pebler, pe ur mazo eskuiz vechou kleo brezonek divlaz. Divlaz hag a dizliou liou ar vro, blaz ar vro, blaz an douar deus pler mort. Ah ben per mormhon, mais davet dam ni gout deus pler mormton, quoi. Neket a blaz a c'herioù braz, nag a izotan deus an douar, hag me garfe war a chomfe, un tammik deus ar brezonek beo, hag a sevenadur an dut. Neket tout kojal breonek. C'est-tu... Gant ar chonjou galek. C'est-tu... Ar sturmariez, pezo barzariez don, an doare chonjal, an doare labouret sams, a beo ervro sams, labouret a beo ervro sams. Un dra important ou etant da zon. Merci braz da hui. Ken avo, ken ta tro. Merci Braz, dewi hag avoka vet endro méchance avec neu tout un dud hag a zoman va plus gerne variant var Brezo Web, TVR, TBO a TV Sud momon lakad ar goz var rak tresou ave chikouret gant ar redad hag pe an antar deus an ar gant a yal da chikour rak tresou hag etouet a rak tresou ze ur zerien tele e brezonek roui a gano. Neket ur zerien ava a lardom ne he pellor ne he. Neket ur zerien tele, ur zerien evit YouTube eo? Ya, ba doare télé un tom. Non, ne ket filmen memes mod, ne ket memes patron Georges d'or. Ne ket songer des velse, ne ket songer des vid m'avait fait skinner der skinwell, mais Kentor evit m'avait fait laket d'avez a sellet gant ar yawang var internet. C'est tu var YouTube. Alors l'ardom pellor var ar zerien ze tout chanti quand vous gueulet un temps, mais ar zerien scrivait des brezonek, changeait des brezonek, produit des normaux des brezonek, filmet gant technicien d'avoir brezonek ive, pet avoir pas l'air pen Kentor. Ur pal a oa kasdaben ur raktrez on oa c'hant kasdaben a bao epel, da la var edeo un drabena gant kan, son erez a video var un dro,
Hag, Tomik, gant ur speret Yawang pe Krenart, quoi. An istor buan a buan deus pe a zo koz, bas. An istor a zo awenet gant istorioù an teen movies amerikan da la varedeo c'hoar vezout a ra en ul lycée, vezo skudennou mignoniach, studennou kalon, vezo stud gwelet mad a la kare gwelet fall da c'houzan traoa seurse. A gano ar zerien zen he c'hwi a gano vi prek brezonek mod broleon pe fi a gano e brezonek brau brouvi gouden hag zo moyen va da velet a c'houlzad kentart an ebeut var YouTube et ur stuan tan va deus ar zerien. Da betra, rez da ben mouzet boe bozon. Petra? Mais, moi ket ken fall a zel an bitchiz, hein? Ou choton ere les mont direct ma peus rand. Kerz douci ganti. Mais non, mais edan poar gant an ter chuchu en ze. Pegoz e vo tu da chila o son ere da fesson a lissemant. Te gav dit ec'h les ober gwell ur regedon. Ba kiata, sav da strolat. Gwelet vo ma zeo kenyez a zeo ober gwirzon erez. C'est-tu un temps va de sa fille à Gano, à Guérin, et que c'est rien de télé, mais teen movies, que la rende mal dans le divorce, et vraiment va à ce que de nous. Justine à Perrine, quand il donne un temps, peut se mot, peut scrire dans trao, puis on scrive d'aga, pénons peut choisir d'argomédian. Alors, scrivez dans nos assemblées. Penans on eus skrivet de kemeret an eus évident ar c'houlzad kenta on eus kemeret de dibennouzun davad et l'er men mat kavem hag eskrivem pa d'an dibenzun pa d'ur vechou hag ur vechou kemeret an eus ur bloavez bon c'hwer mis benag evit kao d'arzonj laboura d'arzonj a laka d'an drazé da vez a skrivet davad hag Goulenet dans nos yeux digant tu trop drodium d'obervardro tra on en a kerwan obervardro ausa la com transport choutud ar planning agal c'est tu ni on a rang laborat varantu arzel pe ar skriva kavout comédiané d'agal hag bizor barantudal o deus gred tout ar peurez un traim aussi azo memestra kalz labour daus me o skan a walar ar pezon eus berc'hoan ober. C'houlzad kenta zo bet, moyen vel chose var YouTube. Blam de ber fel d'or mont pellor gant ar rak trezen, he petra vo neve en amzer da zon. En amzon, j'ai non eus kebet amzer konta tout aventurioù Lili Arverne et lycée en Ordigor. C'est-tu vezo traoù zo vont da c'hoarvez dei c'hoaz. C'est-tu on c'hoan ober unanal, adreistol, kavet ar reom a galité reigel evit ar pezon eus c'hoan ober. C'est-tu on eus goulennet da c'hoan digant ar redadek evit gelet prena d'afar, nem stuma gwellor hag ober neil koulzad gwellor c'hoaz. Petra voir pal fin ar gont stuma tut, stuma comédien d'ed neve, skriv on ira yen neve, hein, puis labour skriv en même stra, technicien d'ed neve, gwez da labour ad babé da pe internet, pe an télé, per cinéma, er bloav da zon. Ar pez a zeret ive redekaout sonj e bet gred an euliadze gant tud a youlvad nemeken neus tos den ave fe a vicher. Bezo ne bet tud a zo o c'hanem stuma, mais neus den a zo a vicher davad. Hag ya c'hoan on oa deski assemblez, non eus ket bet ar pal beza a vicher pa ave fe echu a c'houlzad benag, met ar spiz a zo gant eon, memestra gant ar ski an chouprene des a fe varaog hag e krokfe an dud da c'houzout penans e ya en dro pek ver technikel, pek ver logistique, pek ver ar c'homédianet dive. Just var buan a buan, pez avar e vo filmet ne ar peurez eus aventurioù Lili hag e hamaradet. C'est-tu filmé de vo etre an trizeg hag ar c'hoar vannugen a vizeo da vil triwer, c'est-tu un amant
Hag eba on c'hoaz o klask medianet, stur on eus gret ur casting var Facebook evidare o dichec'hoant kemer pers. Dreistol lycéidi ma mo klask. Daouz ma santomive a regosor pe gron eus merze da ger gwirtin movie o red beza kalskosor eget ar pers ema o c'hoari. Tu ma fel d'or, hein, clevepeuse ma fel d'or, monde da c'hoari brezon dek dirag ar ramera, godari da bler e red monde. Merci braz d'or, hein, d'ave deux d'amant da gonte dom pe sor rak tresou ive, vi chikouret gant ar redadek, gant an argan ave gret da redadek, at dremike tom an amzer e on met da velet an mantud hag a vo gwez da doma a halon nous da laka hanom da vival a Groove Boys hag yon bet o redek me meustra evit ar redadek. Evel just kilometre no prenet a hebremaig hag on bet o redek e Plougerne. Ya gusket e mosse? Gusket e mosse. Dreist. Dreist, ya, plus just tre, ya. Ya, petra peus sonjet d'an man a kilometraj ou du vei deus ar redadek an dreiz zo ispisi a lato bepred, fromus me meustra. Fromus a zero startigen da vont varaok pa veler kemense adud o redek evit oriez. Megaftin avait choué à l'air bezan tombé tristé qu'au velet des ne beta à vraisonner guérienne mais de irionde à vraisonner guérienne à zotos de oyes maté mieux et bisquas c'est au plus juste d'avaler da fromeuse y var un droit là. Game me sera avoir aventure ar Groove Boys, strolat beside Pelzo déjà, ganor ve sonnet pe hat kempenet tournu ave brudet pe deus ar blaviou pe varugen de pe varugen pe marement hag trop eus bet da c'hoari rag salut braz daoular an drahe. Bah ya pen kenta o bet kroet ar strolat evit un deiz a bloaz ur mignon deom hag evit urve chez oa hag se oa e daouvil daou. Hag bah oui, on eus kanalret da zeni meravech, bah ya betek memestra, betek ya Brospagne, Guyana, tout e Maroc on a sonnet meravech. Dreist an da real da gas ar brezondek varog hag a pel deus ar vro ive. Ya ar bin viou dreistol ya a zo mate ken an avezet se ar bro youse hag un doare pe da ziskwez bervillor sevenadur or bro en un doare real mate. A fe sorton bremañ ahe da lakaat an dud da zansal diragom michans? An avezet a walach a zo besounet daouvlaso a zo Magic in the Air. Ah la la, Magic in the Air. Bon, e galarit dorsal, ma faleur a dorstu, strakedet an otaouar nevit ar Groove Boys o seni Varion, var, Brezoweb, TVR, TBO, a TV Sud.
Ber d'Ar Groove Boys, merci Bras, Deo, Ar Groove Boys, Varion, Nato, Var Brezo Web, TVR, TBO, TB Sud, Varion, evit digwe a redadek you, peus bevet a samez gagnam Varion, ne he ba plougerne, bar vro bagan, pes ar mod peus bevet o redadek diorfin in da route, Justine, Perrine. Plus juste à Poignus, à Poignus. Ja, mais plus juste qu'énan, tremene dans nos amzer, gant da rayon tolchikour. A givet da redeg nebet kilometrajou, bezo bet ur kilometrat rue a gano, hag rewal. Zo deut treuz visket evit ar kilometrat rue a gano. Hag gret on eus der ar seku duz ar mintin, war l'er ar seku endro duz an os, setu on eus poan aze en ur c'horfou. Hag ar bot red an man, kemen a boan eus bet ba hof. Non, neus ket bet. Redet eus, mi chans. Ya, un tregont kilometrat benag, non? Ah, même estra. Oui, avec gant ar surentezi. Mais non, dreisol e oa dirole d'un plus à tao gwelet d'an dud le na startigen ou kana tout bravo kenan. Tristan. Agence de redeg ba blougastel lusket gant Perrine a oa animatourez ar charea de hamion a ni oa redeg gant ar famil hag plus jusque n'an oa ur gwir blijadur diouz nons, quoi. Ah, dreiz. Mon motostad, deus fin an abad, en fin digwe a redad, e gaman, just evida ar blijadur a ekini gant ur chilou, ur vech du veton officiel a redad eg mag a zo ur salsa, ne ket ur samba, mais ur salsa, be sarvet ar ratoskaer evit ar redadek. Dorstu ton officiel a redadek daouvil Trifer. Pierre-Marie. C'est une mise mais dans le Trifer. Arrête de bête gantre. Lancez dentro en abaden. La pesra tres da gesta ben. Varon no hota vara mesdon. Reida Jesu braisen da zon. E padre belimbe dam vuge. Vinkelos que da vondage. Jesu braisen nom di wone. Kei vezer en ton e gonto. Onol heldist aganeo. Tarzu mu ezer gweno genu. Strakar guryu enol estrejou. Pwene yerzel kari gom nonko. Tapon me blas var en archi. Na pa veiller excuse gati. Kole dar yul, kole dar spi. Bir dar et derrière rusé. Ad l'enscalon arbre tombé. Révolu a et d'arribinu. Resonner rescan roarzo. Du caramignon et d'orédé. Plija du rascar et d'adé. Deus d'Afrique où je vous. Guise d'Adisha, la tarte à dromi. Les congues, bébé, hello. Cause I want, as is gonna,
C'est-tu vete gant trer ton officiel a redadeg da ouvil tri fermant gaz o tos echu digo ed ar rederien leneta an desten digo red ar vastez c'est echu ar redadeg ar blavesman mais place d'ar gwell bremañ hag ar berntud a verman tro drodeom var ar blasen Europa ba plou gerne hag etu an dud dewi Sibéril pler mor a he dewi. Un vêchement d'Ovil Triwer. Ja, Andrea Ruipes Gwalet a redadek au ton de Bapondi d'Ovil Dek, a changement de déjà d'Ovil Triwer. Eh ben, il y a un changement sur Wall, dans la perme sklevet, la règle en président d'Assen, mui à You sur Wall, à Vlé de Vlé, fiscal, amant, je l'ai devé, il plou garné, il est sur. Il y a Joule de Vat, Göden Tiker, Andrasen, zo Poisus, à Perne, Witchen Marsen Bapondi. C'est zo nend he wit an amzer de don, vil d'Ovil Hugen, d'Ovil d'Awarnugen, he derel de Greski, derel mur, lakal mur an dud mar jeu. Ja, mui a dud o deus sur Pouez, bar vue économique, la politique, Andrasen sur Wall, zo Poisus, avec la kat arrière de Vihuain, Ipepler, a ge plichadu. La kat tud brojenet de don beke broleoun, tud broleoun devant d'aleiral, hag kat tud eus popler ben sezo important nie gwelet an tud eus breiz a bez amant hag en da zon nie. Ja, ben ne viant chere, mais megret de yestud a brojenet hag ezo deit beteg amant, et plus garné, namout e ma tamet pel, ja, mais sur Wall yestud a bepler, enfin, spimeus ata, ouais. Merci braz d'art, tchenavo ben daouvlan, ouais? A kalondar, kanavo. Merci braz dewi varion et un dud en man he van blasen a Europa plus gerne. Merci braz evi dans nol dud zo dud da gemer pers banabad anman. Merci braz a skepa la redadek a da diker plus gerne ne siko a ham da zevel un abad on a fait son en man a garvechal ne he situation abaden ur vechal a kenavodor ato var brezo web TVR TBO ATB Sud.